Ali šta je to? Što smo mi Zvuk je spremni? spreman, možemo lagati. Podcast je već počeo, samo da vas djeca to osvijestite. Da, okej, krenuli smo rolati, jesmo? I kamere isto. Dobro, ja sam očekio da smo krenuli. Dobro, klapa bi nam dobro došla. Very smooth roll-in, ono. Da, ni ne skužiš, gotovi podcast. Kao, to je to, hvala. Da, samo klapaj. I pred Igorom isto. Čekaj, ovo snima isto. Da. Podcast je počeo prije 10 minuta. Ček, to nije rolo već bio, jel? Okay. Imaš blooper reel prije nego što smo počeli. Da, možemo se vratiti na to što smo pričali, ali mislim, Sure. ko nije slušao podcast, odnosno emisiju koju smo imali na Studentu, kad je već Igor bio, jel ti se sviđa ovdje, jel bolje? Da, super je. Da, imamo i WC, funkcionalni, da. To je sigurno napredak. Ili ko nije gledao sa Reboota reportažu, pričali smo i sa Gemčukom, bili između ostalog. Dizajner po struci, jel tako? Industrijski. 5 godina, vidio sam danas na page, 5 godina radio sa Entryom. Entry i Snaptap, tako je. Otkad su počeli. A od 2017. Gamechak. Tako je. Da. Dobar uvod, nije loš, jel da? Da. Točan. Da. Pričali smo bili za fondove, za EU, točnije Creative Europe, pod programe Media. Da, Media, Media. Je. Ok, koji su financirali Tribute Fantastic, vašu novu igru. Hoćemo odmah ovak sa ovim ozbiljnim stvarima, ali da te prvo pitam kak si, jel ima puno posla? Uvijek ima posla ovoga, to je srećom, pa zato smo krenuli ovoga raditi, to nije upitno, ne. Mi smo u toj jednoj specifičnoj situaciji da smo jako mali studio koji radi na više projekata odjednom. Trip to Ark Fantastic, za koje smo dobili financiranje, je samo najveći projekt na kojem radimo, koji će trajati još jedan dobrih godinu i pol, ja mislim da se završi minimalno. A osim toga imamo i retro igre koje radimo, imamo interaktivne stripove s kojima smo bili na hrpi festivala već dosad, koji će novi doći ove godine, već su svi su praktički na 90% gotovi, samo je pitanje koji će biti prije gotov. I imamo naše arkade, znači hardware koji proizvodimo, to je isto negdje sad već postajemo malo ozbiljnije i prilazimo kraju tog nekakvog razvoja. I isto ste bili izvođači Interactive Empathy radionice? Tako je. I radili smo nedavno za muzej Sinjske alke, smo radili 3 igre koje su izbačene za Android i još nisu za iOS, čekamo neke potvrde od Apple-a. Super. Podsjetilo me kad smo bili na radionici, ste bili pričali da kad ste krenuli raditi prvu igru, i mislim All You Can Eat, tako je bio prva, da mi nije bila ta neka megalomanska ideja u glavi, nego ste samo htjeli izbaciti van igru i da je funkcionalna, da radi, da ljudi budu s njom zadovoljni, ali da imate nešto na Steamu, ne? Tako je, da. Ali to je super stvar jer vam je to bilo potrebno sad to su jedan od kriterija za financiranje iz programa. Da, apsolutno. Stvar je u tome što je moj kolega Aleksandar, on je već bio radio igru. Jedino moje iskustvo sa zapravo izradom igre je bilo u studentskoj udruzi u kojoj smo bili u Bestu, gdje smo preko vikenda doslovce napravili i kabinet i igru za potrebe samo promocije jednog eventa. I to nam je bilo super, to je bio neki početak, ne. Sad, on je radio 3 godine na jednoj igri i zaključio da je to jako veliki ulog vremena i truda gdje ne znaš hoće li ti se vratiti ili ne. I onda kad se konačno potrefilo vrijeme da smo i on i ja dovoljno slobodni da napravimo nešto, onda to je bio doslovno stvar dizajna da osmislimo što je najmanji projekt koji možemo uopće napraviti. I All You Can Eat je projektiran da izbacimo iz njega sve što nije nužno teško, znači neke stvari nisu eksplicitno teške, jedno su zahtijevaju vremena za napraviti, tipa animacije, ne, i tako smo došli do striper jer sam ja negodovao da mora biti nešto što, ako nema animacija, mora nekako ne biti dosadno, jer smo došli na to da je strip kao, može se ispričati priča u stripu koja nije dosadna, bez animacija, i tako smo ga uspjeli napraviti za 3 mjeseca, to je bio nekakav base od kojeg smo krenuli. To je super. Ček, koliko je simbolična neka cifra, ali tako? Onak tipa $2-3 košta? $1.99. $1.99. Košta jednako koliko je i kupon u igri. Zakon. I sad, kad je već prošlo koliko par godina? Od 2017. mislim kad da je smo otvoren to postali. Gamecheck, Tako, da. Ne, Gamecheck smo otvorili kasnije, znači mi smo to krenuli iz garaže, nismo zapravo imali garažu, od doma smo radili svaki Mislim ima i smisla da otvoriš firmu i onda kao evo sad ćemo plasirati proizvod za godinu i pol, ima smisla. A sad danas, mislim, taj sav feedback koji imate na All You Can Eat, jel ste uspjeli tu zaraditi neke novce? All You Can Eat nije zaradio novce, to je... Da.
Ali mislim, imate ono pozitivne reviewove na Steamu i to je super. To ciljamo, znači to je neki plan, znači nikad nam nije bilo u interesu, ne bi se žalili ovoga, ali nije bilo planirano da ćemo mi neke novce zaraditi od All You Can Eat kao takvo. Ne? Ideja je bila da ajmo proći cijeli proces, ajmo vidjeti kako je to izdati igrano na Steamu i napraviti čim bolju igru, naravno. Znači, prvo smo planirali da će igra biti gotova za 3 tjedna, jer smo tako smo smislili i bilo je relativno dobro nacrtano i bilo je i to je bio dio, znači crtež je takav, crno-bijeli, igra je doslovno skenirana sa papira, izbačena je bijelina papira i stavljena na tu pozadinu koja je, jer je to ispao najbrži način za napraviti tako nešto. Čak znam pozadinski proces. Cijela igra je inače u našem uredu, u nekom fasciklu, negurana. To je super stvar za reći ljudima koji ne znaju da na kraju igre se može isprintati strip. Ne? Tako je, da. I to ne vrijedi samo za All You Can Eat, nego za Vape Escape i sve vaše interaktivne. To vrijedi za sve naše interaktivne stripove, tako je. Evo, ali možda za one koji nisu skroz upućeni, znači radi se o interaktivnom stripu, pa bi mene zanimalo prije početka kad ste kretali sa time, koja vam je publika bila u vidu? Jer to nije možda sad neki oblik koji je trenutačno najpopularniji, pa da li ste taj oblik osim nas ne postoji. Odnosno, i nije postojalo prije nas, barem. Postojale su neke igre koje su se vukle na estetiku stripa. Postoje Comic Zone na Mega Drive-u, Persona 13, Persona 7, tako nešto. I 5, je. Persona 5, okej. Nisam igrao. Znam sam da neki broj. da, ali mislim da idu više, da se penju brojem. Možda i dođemo do 13. Nisam bio sigurno nastavak neki ili samo bio kao dio naziva. Koriste ovoga estetika, mislim na kraju krajeva i Borderlands, njihovi rubovi u engine-u koji se ucrtavaju dinamično je nekakva stripovska estetika, ne? Ali niko sad nije napravio baš strip koji možeš odigrati i koji onda možeš isprintati i dobiti zapravo strip van. Da, ovo što ti im kaže, da možeš isprintati onda cijeli produkt. Da se razumijemo, znači... Nemojte previše istraživati, neće ti od papira. Ko ćeš biti ekološki osviješten, onda što prije da uzeti. Speedrunaš ju. Zato smo stavili taj achievement. Šalim se, zapravo. Ima neka, to je jako široka rasprava, zapravo, da li više zapravo energije potrošiš igrajući igru nego što potrošiš papira, zapravo. Vidio sam odličan shower thought na Redditu. Da lampe koje su u igrama koriste pravu struju. Prvo to. Ti to duplo. Wow. Prekinuo sam vjerojatno nešto bitno. Ja sam sad malo me ponjelo ovaj. Biti je zapravo dosta duboka ovog rasprava. Jel da? Zamisli da igraš multiplayer igru i onda vidiš komunikaciju u igri. Znači da koristiš internet unutar interneta. Da, istina. Da, ima i weird stvari, tipak sad u Red Deadu kao napajanje i petrolejke. To nekako logike, ali okej. Možda je Deus Ex bliže ipak ovoga. Ne, otićemo predaleko. Već jesmo. Jel bi možda htio upoznat, ne znam da imaš možda pitanje, ja sam htio preći na Trip the Ark Fantastic, jako me zanimaju neke stvari, pa. Jel bi možda mogao samo slušatelji pobliže upoznat sa pričom prije nego što krenemo sa, znači čisto da dobiju nekakav dojam ako nisu pogledali trailer koji ste izbacili, vidio sam. Na rebootu zapravo, to je bio prvi kontakt. Da, znači u Trip the Ark Fantastic to je jedna basna zapravo sa vrlo ozbiljnim temama gdje ste u ulozi ježa Darwina, kojeg vladar koji je naravno tipično je Animal Kingdom priči je lav koji pošalje Darwina na zadatak zato što postoji nekakva nemir zapravo u carstvu i sad koji se javlja zbog klasnih razlika, zato što način na koji je Animal Kingdom taj organiziran je, ne znam se zapravo otkud je došla ta hijerarhija, ta organizacija i zadaća zapravo Darwina je naći the MacGuffin ovoga arku, koja je naravno mitski objekt u kojem je to objašnjeno. Sad, da li je ili nije, to će se ostaviti naravno za igru. I igra je zapravo za sad kao takva je side-scrolling zapravo jedna priča. To je nekakav upgrade od point and clicka, ne, da je lakše jednostavno za igranje, u kojem se istražuju, u kojem idete na jedan obviously jedan trip dugačak, i gdje se istražuju
što spisi koji upućuju na tog djeta Arka, što povijest tog društva i zašto je takvo, i naravno upoznaju se likovi koji onda zapravo su... Znači izmislili ste čitav lore, ne? Da. Zakon. Prije nego što se za mehanikama i ostalim interesantnim stvarima bavimo, od kud inspiracije za priču? Pa ovako, to je Aleksandrova priča, znači ja praktički nemam nikakve veze s time. I zapravo mi je nastojim imati čim manje veze zapravo s time. Imam druge projekte unutar Gamechaka. To je zato što igra čini jako dobra i postoji već veliki tim koji radi na njoj. Zato ja mogu odigrati. Tako da sav lore zapravo držim sa strane da ga nekad i ja sam odigram. Ti si prvenstveno s arkadama, jel? S arkadama, sa retro igrama, da, to je nekako moj... nešto što vučem sa sobom sa product dizajna, jednostavno da moram nešto što je pipljivo, se moram s time baviti. To je dobro pitanje, obzirom da arkade su retro stvari, realno i žanrovi koje birate radit vuku na retro. I više se manje radi tu, možda kad pričamo o marketingu i općenito vašoj igračoj publici, to je više niš nego da je mainstream, jel? Ne radite o survival FPS. Ne, to bi zahtijevalo puno više vremena i puno više resursa. Idemo na stvari uglavnom koje su retro igre koje su relativno manje i ove druge stvari koji sad nisu nužno retro, znači bili smo pričali da li je kakav je žanr ovih, to jest koja je niša interaktivnih stripova, ne? I to je zapravo publika koja voli narrative-driven stories. To su ljudi koji igraju point-and-click avanture, zato što su naši interaktivni stripovi zapravo point-and-click avanture. Samo što nisu animirane, nego svaka radnja koja se radi u igri je animirana, je ručno crtana sličica stripa. Može se raditi bilo što se može raditi u point-and-click avanturi, samo što je ovdje sličica po sličica, jel? Na sličan način je i Trip the Ark Fantastic i svi naši naredni interaktivni stripovi gledamo da je to nije nužno retro, kao tako. Znači, tu se ne bavimo sa pixel artom. Trip the Ark Fantastic koristi kako se kaže, standing on the shoulders of giants, sve stare fore koje su bile pokušavamo unaprijediti. Što se tiče glazbe, što se tiče, animacija je možda old school samo zato što je to dio šarma koji to onda prodaje bolje. Ja sam mislio da ste to pitati u smjeru kao žanr za koji ste se opredijelili. Prije je bio popularan žanr. Jel, danas je ipak negdje popularni. Mislim za vrijeme 90-ih i LucasArts i to bio Monkey Island, jel? Bilo je poprilično popularno. Sad je ipak negdje sa strane tu, pa me čisto zanima kao taj odabir žanra i onda kad već biraš nešto tog tipa što je niš, i tu postoje vjerojatno nekakve razlike možda i u marketingu onda i kako pristupiti publici sa tom igrom. Što se tiče marketinga, znači svi su naravno najpametniji kad god pričaš s njima, a ono što smo mi primijetili je da... Nek nas nauči, mi radimo užasni marketing za MLGP. Znači to je stvar. U svakoj branši, u svakoj niši će biti nešto drugačije. U svakoj niši i svakoj branši će svi tvrditi da znaju što trebaju raditi i uvijek će biti jaz između onoga što rade oni najveći, oni koji ti pokušavaju reći moraš raditi to što rade ovi najveći i onoga što rade stvarno pravi mali indiji koji zapravo se nekako probiju. I više manje priča je uvijek ista, znači nije to je kod da te neko pita moram smršaviti, kako smršavaš, jedi manje, ne, uglavnom. Kalorijski deficit. Pa, da. Čisto, da, ko sluša nek nauči to, kalorijski deficit. Nismo ograničeni tematski, imamo da. No, point-and-click avantura i nutricionizam. Ne, ali hoću reći, jednostavno je groundwork, znači na isti način treba jednostavno izgraditi polagano iz nule publiku koja će doći zbog toga što radiš. To nije nužno, nismo se mi opredijelili za nišu, to je nešto što između nas koji smo počeli je nešto što smo znali napraviti. I onda smo tako jednostavno krenuli i onda smo htjeli napraviti najbolje što možemo u tome. To je jednostavno nekakav prirodni tijek. I sad, ako radiš ono što znaš i što voliš, onda ćeš, lakše ćeš nekome prenijeti to, zašto je to dobro i to je jedini način da polako, jer nema jednostavno drugog načina. Ali to je zapravo i taj koncept thank you economy, ako ja ne znam jeste vi imali već u glavi prije nego što ste krenuli raditi, ali zapravo to radite, to ste napravili sa igrama koje ste dali za džabe i sa publikom odnosno fan bazom koju radite onda i na Discordu i komunicirate s njima i sve te stvari. To je taj giving. I onda sad ćete ponuditi zapravo Trip the Ark Fantastic, što je velika igra i dali ste već svojim fanovima toliko toga za džabe da, mislim,
onda ljudi osjećaju kao da nije im problem dati te novce, ne to hoću reći. Jer su već dobili toliko vrijednosti besplatno. Nastojimo, da, stvari u tome da, Vapescape nam se posrećilo zapravo. Vapescape je uvijek trebao biti besplatan, samo smo slučajno bili dovoljno sretni da je to završilo na Humble Bundle Originals, pa smo zapravo i bili plaćeni na kraju. To nam je bio ekstra bonus Ali da, neke stvari, pogotovo neke male stvari, kad radimo, nama je to bilo super i za tim i zašto je to bilo, na primjer, Vapescape kao primjer, je bio prva koju smo radili sa piscem s kojim smo htjeli prije raditi. Jan Juračić koji sad radi lore i sav tekst zapravo za Trip the Ark Fantastic. Koji je super simpa lik i budemo ga zvali isto. Nek se spremi odmah. Mogli se reći, mogli smo odmah. Da, mogu smo reći. Ok, dobro. Biće više materijala. Da, može. Dobra strategija. Uglavnom, to je prva igra da smo radili s njim i da smo ju završili. Radili smo nešto već prije. Ali super je bilo jer je to krenuo kao neki mali jam. Koji je naravno opet u tried and true Game Chuck fashion trebao biti 2 dana, pa nam je trebalo 2-3 tjedna. Ali je ispala dovoljno kvalitetna igra da Humble Bundle kao prepozna. A drugo što smo zapravo htjeli s tim prije što se Humble Bundle umiješao u priču je htjeli smo raditi to kao technology demonstrator, ne? U smislu da All You Can Eat je nama je bio fora, očito bio na dovoljno festivala da možemo reći da netko je prepoznao nešto u njemu, ali na kraju krajeva on nije bio toliko nužno niti vizualno zanimljiv, niti... U Vapescape-u bačem Parallax. Sa Vapescape-om smo probali i Parallax i boje i tu nekakvu foru sa pričom koja se shifta. Izgleda jako cool. Hvala. Ja sam htio malo koristiti sa jednim stilom koji sam prije crtao, koji sam znao da je kompleksniji, zato nismo All You Can Eat radili tako, jer jedan panel Vapescape-a je vjerojatno trajao oko 3-4 All You Can Eat-a ili više. Ne? I sad napraviti igru koja je dimenzija All You Can Eat-a bi zahtijevalo puno više vremena. Zato smo All You Can Eat koji smo projektirali da bude najmanje što smo znali u tom trenutku napraviti, onda smo Vapescape isprojektirali da bude od najmanje elemenata uopće koje smo mogli zamisliti. Zato ima samo 2 sobe, morali smo imati 2 zato da se promijene u nekom trenutku, samo se s jednim likom može komunicirati i ima samo 3 objekta u igri koji se mogu manipulirati. I iz toga smo onda kao to napravili. Ali nekoliko funkcija imaju isti objekti, jel? Da, naravno. Spomenuo si Humble Bundle. Uh-huh. Pa zanima me tu, palo mi je na pamet, jeste razmišljali puno o plasmanu tih igara na koju ćete platformu? Znam da je ovo sve na Steamu, jel? Sve, ste razmišljali o Itchu ili GOG-u? Jesmo na Itchu, da. Itch je, recimo, meni se baš dopada, i taj način da ne uzimaju ti opće novce, nego možeš im ostaviti koliko će im postotak od Itch kao donacija. Super, jako fora. Itch je jako fora, stvari sa Itchem je što, znači, kod Indija je barem problem taj da... kako se to kaže, visibility, mm-hmm. Jel? Znači, kako nekome, All You Can Eat može biti najbolja igra na svijetu, ali ako ju niko ne vidi, niko neće doći skinuti. Na Itchu imamo, znači, košta isto ko na Steamu, ali skinuto je tipa 5 primjeraka. Možda sad u 3 godine se možda nešto promijenilo, ali Itch je baš, što je kvalitetno content na Itchu, što nije toliko nužno algoritam razvijen kao što je na primjer na Steamu. To je najveći benefit Steama. Ne? Oni imaju jako dobru analitiku, imaju jako dobre algoritme i kad vide da ti ide dobro, onda te još malo zguraju. Ne? A meni se dopila jedna stvar, gledao sam nekog tipa koji je išao plasirati svoju igru na Itch i plasiraju je, mislim da je stavio tipa da im 5% ide Itchu ili 10, tako nešto. I zamolio ih je da on može biti featured. I oni su isprobali igru, dopala im se i stavili su na featured. I išao je čisto ovak interesa radi, maknut na 0% donacije njima, ostavili su je na feature najnormalnije i sve to. Jako mi se dopada ta neka njihova politika, jako friendly. To mi je dosta cool. Sve do sada što smo izdali ovoga je koliko, zapravo nisam siguran za Vapescape, ali mislim da je izdano i paralelno i na Itchu. Samo što ga ne reklamiramo ga toliko onak, jer spomenemo svaki put kad izađe nova igra, samo nikad nam nije očito u prvom planu, ne. Ali to je da satisfajemo DRM free crowd uvijek. Mm-hmm, da. Sve te igre o kojima pričamo, zapravo koje su bile prije Trip the Ark Fantastica, su rađene u istom engine-u, odnosno ovaj GUI koji je napravio Aleksandar, jel? Tako je. Da. Znači, interaktivni stripovi svi su rađeni u Game Maker Studio 1 nešto. Zato što smo, Alex je znao raditi ovoga u tome.
i jednostavno smo tako krenuli. Sad, sa Trip the Ark Fantastic, a i vrlo vjerojatno sa sljedećom retro igrom, i ovim igrama koje smo radili za Sinjsku alku sad, to je za muzej Sinjske alke, prelazimo lagano na Godot engine, koji je open source. I to je neka priča koju općenito pokušavamo gurati u firmi, da stvari budu open source. Mislim, to je divno isto, ova priča o iću, da se poveze skroz, Godot je isto free to use, kompletno engine i ne znam, nažalost nisam uspio biti na rebootu za vrijeme polemike između Unity-a i Godota, ali ne znam, jesi ti možda uspio biti, ko je pobjedio? Bio sam bojim se da je Unity, ja mislim, pobjedio, koliko se barem sjećam prema izrazima naših programera nakon te rasprave. Kao fotografije na kojoj su svi izrazito tužni. Ne znam, nam se ne postoje fotografija, ali bili su dosta tužni nakon toga. Ali okej, to je polako. Znači, open source je u svakom segmentu je long game. Znači, to nema drugo. Again, isto koji marketing indie igara, isto koji bilo kakav long term success, to je jako, jako dugi uspon da se postane konkurentan nečemu što je komercijalni proizvod. To je. Meni se dopalo, a sad se ne mogu, mislim da je u Godovu se može raditi i sa C++ i sa C Sharpom. Plus, dobro, ali poprilično sam siguran da se može raditi sa oba jezika i imaju neki svoj skript. Imaju neki svoj skript. I što olakšava zapravo koliko svačem jako puno postoje. Ja osobno nisam istraživao, ja sam se istraživao samo malo Unreal. Koliko toliko dosta kompleksno iz nule, ali to je super stvar, zapravo omogućuje širok raspon onda ljudi koji znaju različite programske jezike i slično. Imamo jedno pitanje, by the way, postavili smo na Instagramu da ti mogu ljudi slati pitanja i ostalo mi je nešto, by the way, ja sam se pripremio tu tekicu, ja ću ti ispijati sve po ovom, nisam još ni pogledao nijedanput, ali i znam da je nešto vezano bilo za ovo što smo pričali. Svebor, tak je. Ako bih htio raditi 2D point and click avanturu koji da engine počnemo učiti, mislim, možda nije najbolje pitanje za tebe, ali relativno možda možemo skupa doći do nekog zaključka. Pa evo, znači prema mojem vrlo limitiranom iskustvu Game Maker je bio jako, jako jednostavan za naučiti koristiti. Mislim, ne kažem da ga znam koristiti, kažem da nakon 4 sata tipa kako smo imali neke studente koji su nam programirali, onda Alex i oni su išli engine po engine vidjeti šta bi bilo zapravo dobro za koristiti u buduće, jer smo znali da ćemo se zapravo proširiti i na Trip the Ark Fantastic i projekti koji dolaze nakon speed limita će vjerojatno biti kompleksniji, zato što naravno apetiti ne mogu ostati isti nakon što smo uspjeli s jednom. Ja mislim da je Unreal loša ideja, ali da bi... Za 2D vjerojatno je overkill, isto kao i Unity. Eventualno Unity, ali Godot i Game Maker. Godot i Game Maker definitivno. Znači, Godot u smislu... Naravno da ga mi želimo podržavati, zato što je open source i zato što je to je jedini način da community raste, ne? A s druge strane Game Maker zato što je stvarno jako brzo za proizvest stvari u njemu. Dosta je onak veliki community. Stiže MLGP Tetris sutra. Imali smo ga tu na parkingu. Dobro. Morat ćemo priložiti slike, ovo inače nema smisla. Evo, prosti kad smo već probili ovaj razgovor, tu imamo sad 4. zid, sekundica samo. Jedna stvar je da smo zaboravili staviti limit od pola sata zbog kamere. I to smo ti zaboravili reći, imat ćemo pauzicu jednu, to je nakon pola sata. Jel to snima i dalje? Jel zna neko koliko uopće vremena? Ja mislim da će 27 minuta smo. Da. Šta, koliko? 27 minuta. Ali mislim da su kamere malo manje. Aha. Ok, ja bi onda napravio kratku odjevicu prije pauze, može? Okay. Pa ćemo se vratiti sa... Znači bilo na reset, ali... Možeš onda i odmah uvod. Za ovo hoćeš. Dobro. Možeš odmah i uvod. Kako smo prelazili iz toga da se snimalo razgovor, nismo najavili, nego smo samo ušli. Ne razumijem, ali ću reći da se ljudi subscribe-aju na MLGP. To je intro. Da, ići ćemo sad na kratku pauzicu pa se vraćamo nazad gdje imaš hrpu pitanja, nismo još tekice ne dotakli. Ali da, Petar i ja smo zaključili da bi bilo divno da vas pozovemo da se subscribe-ate i kliknete ono zvono koje je nama naročito bitno i dosta mi je bed to raditi, ali kao nemam drugih opcija. Samo kliknite to zvono, nama će biti lakše u životu. Own it. Da. I moći ćete ovo divan, kvalitetan materijal koji možete dobiti za besplatno, moći će vam stići notifikacije na vaš mobitel kada pristiže nova epizoda. To je više manje to, idemo zapaliti cigaru.
Šta rola sve, aha? Sve ide, da. Ok, dobro. Ma uglavnom pričali smo bili sad na pauzici vezano za općenito koncept i mehaniku ovoga 3D Ark Fantastika. Pa ne znam da bi nam tu mogu nešto više reći, obzirom da smo pričali vezano za to dakle, da nije point and click avantura, tako je, nego se više naslanja na tradiciju nekih drugih igara. Tradiciju, da. Pa možemo reći da zapravo razvija ovoga na tome. Znači point and click je neki žanr koji je bio zanimljiv kasnih 80-ih kod nas 90-ih. I ono što je, na primjer, zadnji zapravo nekakav krik toga su bili Telltale Games, koji su pokazali neki uspjeh, ali su i one već imale puno odmicanja od nekakvog standarda point and clicka. I oni su se ugasili, ne? I oni su se ugasili, da, ali dobro što nije nužno, ali nije nužno to, oni su, mislim da to više nekakav administrativni problem, malo priča. Su napravili i overkill, krenuli su sa nekoliko igara u razmicima i onda bum. Da, to je problem industrije više nego malo dublji vjerojatno nego samo... Izdavački problem, misliš? Ne, mislim, jednostavno greed industrije koja dođe na nekoj razini, AAA-a, jednostavno, to se... pretpostavljam da svi ovdje su znali slušati i gledati Jim Sterlinga i toga, to je nekakav tipičan problem koji se jednostavno javlja u industriji, koji se polagano mora nekako način da se riješi, zato što industrija će se morati jednostavno promijeniti, neke stvari su kako bi rekao, i jednostavno koče, ne. To je zapravo ovoga što sam zapravo htio pričati kad smo govorili o marketingu, to je da taj vrh ovoga radi sve stvari na jedan način i to je ok, i to prodaje ogromnu količinu igara, ali stvari tome da u tom vrhu nema toliko kreative. Znači to je zašto ovoga naše niše i nove stvari koje radimo na indie strani zapravo su meni barem najzanimljiviji aspekt gaminga, ne toliko pucačine i šta je third person open world sandbox survival, tako je, da, to je staple, to je današnja point and click avantura, ne, zašto je prije to bilo da su point and click avanture go-to žanr, recimo, kako se to radi. Sad, mi smo za 3D Ark Fantastic smo iz toga izvukli zapravo narrative dio. I za interaktivne stripove, naravno, ne? S tim da je za interaktivne stripove mehanika možda bliže point and clicku. Znači, razlika je u tome da je, znači, side-scrolling je najbliže možda za opisati je Night in the Woods kao nekakav tipičan takav tipična takva igra, ne? Znači, može se mirno igrati sa kontrolerom, sa tipkovnicom i to. Dijalozi se rješavaju slično kao u point click avanturama. Ostale mehanike su još dosta u povojima u razvoju, tako da... A možete pratiti devblog. Možete pratiti devblog i možete doći na naš Discord Sad nas možete i searchati na Discordu pod Gamecheck i biti zapravo dio ovoga priča. I vidjeti sav lore koji se pomno stavlja tamo, a vidjeti u koju frakciju zapravo bi spadali u 3D Ark Fantastica koje se stvaraju u svijetu, vidjeti cijelu povijest koja je vodila do eventa koji se dešavaju u 3D Ark Fantastic. Odlična stvar za usputno napraviti dok sidite subscribe-at na MLGP. to je uvijek dobra stvar za napraviti. Evo, ja bih ti imao jedno pitanje, možda nije točno vezano uz 3D Ark Fantastic, ali pričali smo stalno pričamo o čistim point and clickovima i sam si spomenuo da je to bio jedan dosta popularna forma krajem prošlog stoljeća, ali evo nećemo si lagati, jedan velik dio popularnosti u samim počecima gaminga vjerovatno i dolazi od toga da je zbog tehničkih ograničenja bio jedan od pristupačnijih oblika, a danas više to nije tako. Danas bi mogli reći da je zapravo taj oblik unazađenja, ali samim time se onda stilski i priča... Izbor. Da, stilski izbor, pa evo ako bi mogao napomenuti što je vas toliko usmjerilo u tom smjeru, da li je to bila ta pristupačnost ili baš taj stil? Pa nekoliko stvari, znači... Kad imaš izbora napraviti bilo što, kad možeš zapravo napraviti 3D igru u tjedan dana ili na jednom džemu od 2-3 dana, onda je ono što radiš je zapravo je stvarno stilski izbor, je to nešto ovoga, kako se to kaže, statement koji napraviš. Što se tiče žanra, ajmo to nazvati toga, u našem slučaju ovoga žanra je, kao što rekao, Alex je već radio point and click avanturu, pa je to bio nekakav, kako raditi puzzle, kako pretočiti priču iz samo linearne priče u nešto što je igra.
je već nešto što smo znali napraviti. S druge strane, to je nešto što primjenjujemo u svemu, znači naše arkade, na primjer, to jest retro igre, koje su rađene sa pixel artom, je jednak primjer. Znači, pixel art je danas, često se na Steamu koristi tag retro za igre koje su pixel art, ali to je jako misleading zapravo. To je onak, jako vuče zapravo na krivu stranu ovoga. Danas, kada jednostavno, kada imamo 1080p monitore, pod normalno raditi nešto što doslovno radimo na 640 širine, zato da izgleda kad se 3 puta poveća kao pixel art prijašnjeg vremena, je stvarno izbor. To je jednostavno nekakva stilska opcija koju radimo. Ne? I mislim da to otvara puno šire, kako bih rekao, ima jedna konkretna stvar za speed limit, na primjer. Kad sam radio nekakav mood board kako bi to trebalo izgledati, ono što je nekad, znači pixel art nije postojao nekad kao žanr, zato što toliko smo imali piksela i sve je bilo pixel art i tak smo mogli napraviti. Sad, i shodno s tome onda nisu stvari rađene minimalistički, 80-ih, 90-ih, one su bile jednostavno, oni su pokušavali napraviti figurativne. Nije Super Mario takav zato što su se furali na pixel art, nego zato što su imali 10 piksela visine ili koliko za iskazat. Ne? On ima brkove zato što je to distinguishing feature koji razlikuje od drugih likova, a shvatiš da su to brkovi iz 2 piksela. Mislim da je 2 piksela točno ovoga. Druge boje. Nešto ko sisa Lara Croft u prvom Tomb Raideru. Da, trokuti. Najseksibilnija 2 piksela mog djetinjstva. Dotakneš ekran, porežeš se na koliko ima linija. Ne, oprosti na prekidanje. Otprilike je ista stvar zapravo kao ovaj retro radio koji mi imamo. Tu retro radio koji izgleda retro, ali se može na njega nakačiti Bluetoothom. Ne? Da, i samo se puni na USB, ali full retro. Da, ali s druge strane, to što to je stilski odabir sad, ono što sam htio zapravo završiti je da, znači oni su htjeli, možda ne ovoga Nintendo, ali većina igara tada je išla na to da se rade figurativni oblici. S druge strane, danas kad možemo napraviti figurativni oblik, znači realistično i da neko potroši dovoljno vremena bi mogao napraviti u pixel artu grafiku koja izgleda fotorealistično praktički kao vrlo pikselizirana slika. Plus na 1080 to više ništa ne znači jer je 1080 jednostavno slika koju inače imaš. To je izbor, znači, kod pixel arta i sa Trip the Ark Fantastic, to što radimo sa tradicionalnim animacijama i sa našim interaktivnim stripovima koje smo prvi All You Can Eat smo radili doslovce na papiru, inkali ga na papiru sa tintom i The Lot, koji je sljedeći naš interni koji izlazi, je isto tako inkan na papiru i samo skeniran, je stvar da taj šarm nečega što ne možeš fejkat ostane unutra. Znači, mi smo All You Can Eat gledali na način da ga skiciramo na papiru i onda napravimo ink u kompjuteru i onda fejkamo da je rađeno na papiru. I to M je zahtjevalo više vremena. M je postalo totalno nejasno zašto bi to jednostavno mogli napraviti. Znači, kod All You Can Eat konkretno su to nepravilnosti koje je normalan svijet ovog jednostavno ima, koji daje taj nekakav šarm. U Trip the Ark Fantastic je to ljudi prepoznaju rad da fluidne animacije koje su u Trip the Ark Fantastic nisu twined, kako se već to kaže, twined animacija između 2 frame-a koji je kompjuter zapravo izračunao. Ne, neko je sjeo i nacrtao svaku sličicu. U Speed Limitu je to pixel art koji isto tako nema fejkanja, nema načina da kompjuter zapravo izračuna neke emotione između sličica, nego svaki frame je isto tako nacrtan. Koliko je, obzirom na opseg Trip the Ark Fantastica, koliko je kompleksniji čitav proces nego za ostale igre prijašnje koje ste radili? Eksponencijalno. Redovito nam se dešava da pogriješimo razinu kompleksnosti. To je boljka jedna koja nam se vraća stalno. Ali s druge strane radimo da bude dobro. All You Can Eat, kažemo, mislili smo da ćemo raditi 3 tjedna, smo zaključili nekad da nam fali soba da po noći, zato što koje nisu bile potrebne, ali jednostavno ako isključimo igrača da ne može do njih, najedanput se gubi neki dio i to je... Imerzija. Da, kao zašto sad ne mogu? Ne moraš, ali kao možeš ako baš želiš dobiti te slike na primjer u stripa.
i tako. To je upravo ono što je Dino ovoga, kad smo pričali o Red Deadu, rekao kao, zašto mi Kragu ovaj Rockstar ne daje da se popenjem preko krova i riješi misiju. Ali baš ali to je ono stalni problem i sad sa i novim igrama isto. Kao nelinearan svijet, totalno otvoreno sve, ali kao, ali točno moraš ovom putanjom proći. To je mene na zadnjem God of Waru stvarno mučilo, jer sam imao osjećaj da je mapa prevelika, preprazna, da je izbora previše za to što ću na svakoj 7. cesti naći zelenog gavrana. I super, ali ja sam inače opsjednut time i ne mogu završiti level ako znam da nešto nije pokupljeno, ali onda... Znamo. Da. Horder. Inače, našao sam nešto za tebe, predivno. Zove se Collector Roll u Red Deadu. Loot Simulator. Doslovno. Cilj čitave uloge je da samo lutaš. To sam ja. To si definitivno ti. Da, može si smeće skupljati sve, ne? Sve. Ok. Vidimo se online. Ja sam onaj lik koji će hodat s kantama i gro duhana. Eto, oprostite na kratkoj digresiji. Isto stvar koju smo spomenuli bili u pauzi, za sufinanciranje. Uh-huh. Znači, potpora je ta od Creative Europe, ali imali ste, mislim, po samoj projektnoj prijavi vi ne možete više od 50%, ja mislim da oni mogu financirati, jel? Od sveukupno, tako nešto. Da. Sufinancijeri, kako ste došli do... Većinom srećom da se potrefilo da smo bili na pravo mjesto u pravo vrijeme. I to je od početka zapravo se nekako povlači. Da smo... što smo pozvali naše investitore, koji zapravo su ti zbog kojih smo mogli dobiti ovoga Creative Europe, odnosno koji će pokriti ovoga pola troškova Trip York Fantastic. Što smo na temelju toga što smo došli u pravo vrijeme u sadašnji Zicer, tada još ovoga tehnološki park. Došli smo taman u vrijeme kad su bile potpore u samozapošljavanju i konkretno u proizvodnji, pa zbog naših arkada smo mogli dobiti neke prve novce. Kad ste vi otvarali, je to bilo 10.000 eura ili manje? Sad je 10. Otprilike, da. Tako ne. Da. Mislim da je 10.000 ovoga cifri. Pa onda dobili smo od inovatora grada Zagreba, od projekta inovatora grada Zagreba isto tako za plasiranje prvog prototipa, to jest za proizvodnju prvog prototipa. Tako da nastojimo ovoga pratiti jednostavno natječaje, zato što to je ono nešto što nas gura da dok ne izdamo ovoga proizvoda. To je jednostavno. I dobra je stvar za sve one koje interesira. Ako... sad i Simora je tu dosta cool. Oni nude 20.000 eura, o tom smo već puno pričali, bili i na radiju. Zapravo treba se i ovo nekako baviti game devom firma. U Sisku vam, to jest u Novskoj, u poduzetničkom inkubatoru pismo daju vam ured i sveukupno je poticaj 20.000 eura, 10 je od HZZ-a, ostalo je od županije i od grada. Što je divna stvar. Mislim da se ide samo preko HZZ-a je sad još uvijek 10.000 eura i najvjerojatnije će se potpisivati novi ugovor na 5 godina, tako da ćemo imati dalje poticaje, što je divna stvar, pa eto, otvorite firme, ako slušate. Inače, Simoru smo posjetili, pa reportažu mogu pogledati na našim kanalima, svi koje zanima. Jeste. Puno ih guramo, pokušavamo gurati općenito da se ljudi koji interesira sve više i više bave s time. Vezano za taj Kickstart, za sam početak, spomenuo si jednu super stvar i nismo to nikad otvorili na nijednoj emisiji, Game Jam. Dobro. Game Jamovi su brutalna stvar. Pa evo, kad već spominjete ovoga Simoru i pismo, pretpostavljam, sljedeći tjedan je Global Game Jam kod njih. I idemo ne kao Gamecheck, ali većina nas ovoga zapravo u firmi će biti ovoga i u Rijeci na Global Game Jamu i u Novskoj na njihovom. Je li inače sudjelovati u Game Jamovima? Nismo dosad. Znači ono što sam ja bio samo spomenuo za Vaporscape, to je bio neki interni, to smo mi tak nazvali ovoga, jer načelno je bio Game Jam. Jeli smo se smislili igru koja je bila dovoljno mala da ju možemo napraviti, ali odnosno na kraju nije bila, to je in standard Gamecheck fashion. Ali to je super, jednostavno predah od nekog dužeg projekta. Ne? I super stvar za ljude koji su radili možda na nekom svom ogromnom projektu i slične stvari, čisto da se vidi, to je super, ja mislim, stvar i za razvijanje i kreative i svega skupa. U pravilu, oni koji ne interesira, ovo će biti užasna definicija, ali u pravilu Game Jam je mjesto na kojem se okupe različiti developeri. Ne mora biti ni mjesto, može biti online. Ali uglavnom ima otprilike kratki vremenski rok u kojem treba nastati igra koja uvijek ima nekakav onda specifikum. Tipa, ne znam, da igra
da ne možeš skakat. Trebaš napraviti platformer, ali ne možeš skakat. Ili bom bez veze. Upravo postoji nit vodilja prema kojoj se radi. Postoji neka tema koja obično bude iza svakog game jama. Da, to je. I ima jako puno toga online kog interesira, tako da je, mislim, super stvar onda i ako se probijete na nekom game jamu, više ljudi sazna za vas, vašu firmu, odigra to. Game Makers Toolkit, ja mislim, na YouTube-u, da imaju svoj game jam. Možda? Je, poprilično sam siguran. Online je isto čovjek koji radi videe, onda dobio je tipa 300 igara, recenzirao je tipa najboljih 70 i nešto, postojale su i neke nagrade i simo i tamo, mislim super stvar. Neke igre koje tipa Superhot je nastalo počela kao game jam igra. Zapravo to je onda sve češći slučaj, to i crowdfunding i mislim da je to super stvar, pa čisto kao input ljudima koje eventualno interesira. To je jako dobra vježba toga što sam rekao kako obično nastaju dobri indie, nemaš vremena napraviti, svaka dobra kreativa počinje sa nekim constraintom, sa nekom ograničenjem jednostavno, da vrijeme je dosta dobro ograničenje, da moraš smisliti nešto što i možeš napraviti i kako ga prezentirati. Sad, polish neki kasnije, neko poboljšanje je ok, ali super je zapravo za osmisliti koncept i napraviti nešto što je igrivo u 2 dana. To je... No. Apsolutno, slažem se, ali imam ti još jedno pitanje, samo još vezano za financiranje, općenito, pa ćemo pustiti onda to na miru. Ali, preći na zabavne stvari. Zanima me, mislim, ako se ne varam, prvi ste koji ste dobili iz tog programa novca. Za to. Da. To je specifično. Znači, konkretno za igre. Da, Video Game Development unutar podprograma Media, unutar programa Creative Europe. Okay. Prvi smo i u Hrvatskoj koji smo dobili od Ministarstva kulture za naše interaktivne stripove. To je isto prijavljeni smo prve godine prijavili smo se prve godine kad smo radili, kad je bila opcija da se gaming studiji prijave. Tad smo pošli, tad smo dobili za to, isfinanciralo sve stripove koji će izaći zapravo ove godine, ovisno o tajmingu kako ćemo ih rasporediti, možda i sljedeće neke. Misliš šta je razlog zašto ste prvi u tome što je možda veoma kompleksno ili su velike konkurencije, ili misliš da jednostavno ljudi nisu iz Hrvatske odlučili prijavljivati Creative Europe? Možda još nije transparentno dovoljno ljudima, ne znam. Nisu saznali za to, hoću reći. To je vrlo vjerojatno to da nisu saznali i to zahtijeva puno vremena. Znači to smo govorili da to izgleda kod je napravljeno i sad to smo prek noći smo dobili i sad je to prek noći je vijest, ali iza prek te noći je mjeseci što su Alex i Pete Bronders koji su dva glavna koji rade na Triptych Fantastic, koji su osmišljavali projekt i koji su onda taj projekt morali pretočiti u nešto što je program koji se mora Europskoj uniji predstaviti kao dovoljno validan da mu se isfinancira svota koju smo dobili. To su to nije nužno intenzivan. Da. Mislim, to nije nužno intenzivan posao 8 sati na dan, ali to je neko vrijeme bavljenja s time, plus onda komunikacija sa njima, pa da li je ovo dobro, da li ovo nije dobro. To nikad, da se razumijem, to nikad nije iz prve gotovo. To nije nikad poslat ćemo zadnji dan prijavu i nadat se najboljem. Što se tiče lokalnih, što se tiče barem ovog Ministarstva kulture, nije bilo zapravo jako puno studija prijavljenih te prve godine, zato što to je... Kod nas ljudi, kako bi rekao, gaming industrija još možda nije dovoljno zrela da se ljudi bave jednako toliko poduzetno, baš specifično sa natječajima nužno kao možda neke druge. Ako su to već mobilne igre, ako su to aplikacije, to je već tržište koje postoji. Imamo kod nas već postoje velike firme koje se time bave, da, na primjer. Koje bi prepoznale to, ali baš gaming kao gaming, kojem bi najviše vjerojatno koristilo, neko ko tek počinje, to je možda, sad postoje inkubatori koji tome pomažu puno ovoga više možda, ali i ljudi su, znaju često biti
i ljeni napisati. To je... I skeptični prema Da, naravno. Bespovratnim To je sve namješteno, mislim... To je jako zanimljivo. Ja sam bio, znači plavi ured, evo, imamo jako puno vrijednosti danas dajemo. Plavi ured vrši besplatne edukacije. Besplatne edukacije vezane za općenito Startup Akademiju koja obuhvaća sve, imate hrpu malih edukacija, sve besplatno. Da pače, bez toga ni ne daju novce. Preko HZZ-a možeš. Pa ali plavi... Bar kad smo mi bili, bez da smo bili na njihovoj edukaciji, nismo ni mogli dobiti ovoga zapravo njihove poticaje. I nakon što odradite edukaciju imate mogućnost individualnog savjetovanja, što je isto super. Ne znam gdje sam još uopće išao s tim, ali možete se educirati tamo. Sorry, ima svašta se zna. Sam se ja prekinuo. Da, ispričavam se, da, ne znam uopće gdje smo išli sa ovim poduzetništvom i svim skupa, ali bitno da smo dali vrijednost za džabe. Poanta je da se može se baviti gamingom u Hrvatskoj. Ne znam jel ti imaš na temu nešto, ja bi volio pa ne, ja čekam neformalni A to ćemo uskoro, da, ali mislim, ostalo mi je, imam neke još stvari koje sam se zapisao bio vezano za razgovor koji smo vodili prvi put bili na radiju. I pridostalo smo bili pričali o arkadama. Okay. I tad sam bio pitao koji je bio tad, u kojoj ste fazi trenutno i koji su vam općenito planovi s arkadama, pa ste bili pričali to da bi voljeli da budu u kafićima i te neke priče. Pa kakva je trenutno situacija, neki napredak po tom pitanju, jel vam još uvijek ista ideja? Koja je to bila godina? Ja mislim da prošle... Ne, nije. Ne. Ja mislim da je negdje ožujak ili travanj prošle godine. Ok, znači nismo imali ovoga Mark III, uopće nije bio gotov. Ovako, znači, da, plan je dalje zapravo, plan je ići business to business uglavnom. Zato što ovi svi drugi projekti zahtijevaju već dovoljno marketinga u kojem nismo vični, ali nam je nekako lakše zapravo doći već, jer gradimo, nije isto tražiti za retro igre i za narrative driven games publiku, ali je recimo srodno. S druge strane, hardware, konkretan je malo veći problem. I to je proizvod koji je fizički proizvod, koji nije jeftin, koji je fizički velik za početak. Tako da smo se odlučili zapravo ići na business to business i tražiti jednostavno hostele, naravno barove, koji bi to imali kao dio svoje ponude. Sad, da li je to dio ponude u smislu bacam žetone unutra ili to dio ponude to stoji unutra i izgleda lijepo i onda ljudi dođu igrati i popiju još 2 litre piva uz to je još u zraku, ali to je nekakva ideja s time. I sad, to je dobar plan zapravo. Ima dvoje prijatelja koji se natječu u igri, paralelno pope 5 litara pive, zvuči koja će jako puno novaca završiti. Ali eto zapravo imam dva pitanja. Jel te mogu samo da, prije... znaš, samo jedna stvar. Pitanje plavog ureda i šta sam htio reći. Skepsa, pričali smo bili o toj skepsi ljudi. Imao sam, kratka digresijica, situacija sa moje Startup Akademije. Bio je jedan dečko koji se, nadam, uspješno otvorio firmu i bavi se uspješno time, ali uglavnom došao je na edukaciju čisto da sazna koja bi mu pravna osoba najbolje odgovarala, se kao otvara firmu s ima tamo i kao došlo je pitanje poticaja, netko je digao ruku, nešto postavio i oni samo inicijativno se javio i rekao da on to neće uzeti, jer kao ništa nije besplatno. Ali kao, mislim, to mi je bilo dosta suludo jer smo bili kao na Startup Akademiji plavog ureda. I onda to je bila neka tamo diskusija, polemika koja je trajala 15 minuta oko toga kako neće nići novce. Neću. Sve će on to sam napraviti. Ja se stvarno nadam da je i da mu ide to uspješno. Ali kao, mislim, šteta. Ne znam zašto. Vlada ta skepsa da bespovratna sredstva nisu ting. I da nisu bespovratna. Da. Ok, nakon 2 godine niko nije došao tražiti novce nazad. Mogu evo iz iskustva možete vidjeti. Evo ovim putem shout-outamo dotičnom, ako je stvarno uspio, ako je pokrenuo sve, zovemo ga u podcast. Da, kako uspjeti sam? I ništa nije besplatno, to će nam biti nas. Da, i onda obzirom na iznesene informacije može otvoriti još jednu firmu i uzeti potica. Oprosti, bio sam te prekinuo. Ne ništa, nego sam razmišljao, prije su te arkadne mašine stvarno bile velike i glomazne. Vidim da ste vi taj format prilagodili malo vremenu, pa jeste možda razmišljali, ovo je malo banalno pitanje, ali jeste razmišljali o tim proljevanjima pive i o takvim stvarima? Da, apsolutno. Znači, to je pitanje koje se stalno povlači u dizajnu. Da, jesu manje zato što mi nastojimo znači mi se furamo na to da kad ju vidiš izdaleka da je to nekakav arhetip dizajna arkade, znači da prepoznaš da je arkada.
S druge strane, ne manimo se toga da to izgleda kao modern komad opreme. Ono što je nit vodilja u dizajnu je bila da to može stajati bok uz bok najskupljeg pojačala negdje u nekom high-end, hi-fi dućanu i da ne izgleda kao da mu nije mjesto. I sad, što se tiče ovoga pive, znači i... Počinje neformalni dio. Ne, ovo je dosta dobro ovoga, kako se zove, dio jednostavno dizajn procesa. Znači, mi smo doslovno tražili Staklo Piletić koji nam radi trenutno staklo za naše arkade. Što nam treba da neko uzme punu flašu pive, probaju razvaliti arkadu, koji nam proizvod njihov treba da ne dođe do monitora. Jel još uvijek trebate testere ili nešto? Imamo jedan komad stakla koji još treba razbiti, da. Ok, nema frke. Slobodan sam i danas. Možemo te zvati možete slobodno snimiti što se mene tiče za neki podcast, razvaljivanje flaše o arkadu. Kad izađe imat ćemo test, koja flaša. Ali to je super za viralni marketing. Tak i neka ekipa u Blender. Prodavala je Blender, stavljali su bili mobitel. Da, mene su actually kupili sa tom reklamom jer mi dolazi na Instagramu i vidim čovjek trpa mobitel u Blender. Ja sam stvarno bio ček, ovo moram vidjeti, kaj će se tu dogoditi. Niš, lik stane i pređe u reklamu za one autiće koje parkiraš. Ja sam bio Ne, znači postoji cijeli kanal koji je... Ne, ovo je neki guerilla marketing u kojem oni kao krenu da će staviti mobitel i onda samo makne i krene reklama. Ne, to je tizanje, neko odvratno. Ne. Ovo je real thing, baciš Will it blend onaj? Da. To je bila disguised reklama za Blendtec 3000 ili tako nešto. Ja sam to pokupio neki Fallout. Za iPhone sigurno nije bila kakva S-Mixa unutra. Ja sam se to posto siguran da je 3000. Uvijek je 3000. Uglavnom, ako vam to odgovara da pače. Znaš za Smash It? Otvorili se tamo kod Filozofskog, odnosno kod Fera. Postoje doslovno soba u kojoj možeš doći i razbijati stvari. Da. Ali uglavnom se radi printer i tipkovnice. Mislim da je cilj da ostane cijel onako što odvalimo flašu pive, to je pa. Da, okay. Možeš doći ali umjesto da ljudi tamo rade dekompress neki, da se dodatno istresiraju jer ne mogu raditi. Okay. Ne, speed limit je već dovoljan stresor za ljude. Evo isto za te arkade jedno pitanje koje možda nekad zanima. Square ili Circle, to je Octagon? Što se tiče upravljanja, znam da je u nekim krugovima to velika polemika. To je, znači, s time sam se susreo ravno jednom. Netko je jedanput došao do nas na rebootu i to im je bio kao jako veliki jako veliki issue za zašto nije oktagonalni gate. Trenutno je square zato što je defaultni. Mm-hmm. S obzirom da mi sve rastavljamo i nastojimo cijeli proizvodni proces zapravo nekako prenijeti na to da ga mi možemo napraviti. Od toga da su prvi prototipi rađeni third party, do toga da sad mi sami zapravo idemo rezati arkade dijelove, do toga da ja bi najrađe da možemo svoje tipke proizvoditi, znači naše gumbe i to. Hence i to oko pive ideja je da netko može sve što je ispod zvučnika, zato što zvučnici moraju naravno imati grill kroz koji zvuk ide, je ideja da netko može stvarno doći i izlit flašu pive na control surface i da mu se ništa ne desi. Ali što se ovoga tiče, kad smo rastavili joystick smo skužili da možemo isprobati taj drugi zapravo sa našim dijelovima. Nismo još. Ali kao što rekao, jednom smo se sreli kod toga i bilo je, mislim, konkretno pitanje nekakvih fighting games, tipa Street Fighter i to, kojeg nećemo vjerojatno imati na našoj arkadi, ali s obzirom da je arkada projektirana na način da cijeli board sa player surfaceom, sa player control surfaceom, znači sve tipke i joystike, dosta sa 4 šarafa možemo izvaditi van i zamijeniti sa drugim. To je neka opcija koju možemo možda nuditi pogotovo s obzirom da hoćemo imati custom tier neki kad neko hoće bilo drugi materijal, bilo boju drugu, bilo drugi control scheme, znači defaultna arkada je naša crno-bijela u tom našem nekom vizualnom identitetu, ali možemo napraviti u bilo kojoj boji i možemo... Da, vidi sam ljubičasto bijelu isto. To je lighting uglavnom ali crno-bijela je načelno je lak i plexiglas. Ali možemo napraviti u bilo kojoj drugoj boji i možemo napraviti, s obzirom da će naša biti two-player
Znači 2 joysticka i po 8 tipki za svaku. Možemo, dogod stane na tu plohu ovoga koju imamo na raspolaganju, možemo napraviti i za 4 igrača, 4 joysticka samo ovoga. Malo bi bio gužvanac na 60 cm širine arkade, ali tehnički možemo. Tako da opcija imati isključivo za fighting games i jedan komad koji samo zamijenimo je isto tako, možda za nekav tournament i to, možda sa nekim drugim artom je otvorena. Ja se fakat malo razumijem u to. Mene trenutno samo muči da nađemo joystick koji će biti dovoljno dobar da traje onak jedno 10 godina. To je moj cilj. Trenutno smo imali nekih problema sa dostavom, sa nabavom i piše da nije baš taj firma koju smo mislili da je i takve nekakve onake fore. A nemamo gdje provjeriti. Najefikasniji način bilo doslovce naći pravu jednu i iščupati iz nje stari, ali to nije rješenje za proizvodnju. A da, ko u onom Batmanu od Nolana uzeti 10.000 komada i onda prvi lupi čekiće mi skužiti da su svi nikakvi. Skoro, da. Nažalost mi nismo milijarderi kao Bruce Wayne, pa... Jel imaš ideju možda za suvremeno, da li ekipa ima još nekoga ko radi arkade? Da, pa dobro, nismo mi došli samo... Ja nisam upoznat sa temom. Pa. Znači, na Facebooku postoji cijela grupa koja se zove MAME Arcade Cabinet Builders, ne? I postoje firme koje proizvode arkade, ali uglavnom to je ono s čim se mi nastojimo zapravo kao odvojiti od njih je da... Imate svoje stvari gore? To isto. Da, to je jedno, znači softverska strana, znači mi smo platforma ovoga na koju ćemo mi stavljati svoje igre i želimo drugi developere koji rade igre koje odgovaraju to nekom štihu. Ne mora nužno biti pixel art, ali mora biti taj neki retro vibe barem ovoga da paše i da paše uz kontrole koje su dostupne. Što se tiče naših GameCheck Arcades, ako neko hoće zapravo za svoj studio, to možemo mu napraviti šta god hoće imati gore. Ali što se tiče naše platforme, ako paše taj nekakav vizualni stil i gameplay onome što radimo, onda bi vrlo rado htjeli imati drugi developere na našoj arkadi. Znači ako mi prodamo nekom bircu ovoga arkadu sa Speed Limitom kao našim flagshipom i 3 retro igre koje smo napravili usput, na toj arkadi bi onda bilo dostupne i igre od nekih third party developera ako bi oni htjeli biti zapravo plasirani kroz nas. Super. Sad sam ja zabravio gdje smo išli sad. Nema frke, ali ti je okej, da pa možemo onda nastaviti, sa free roamom poslije toga, ali da izlistamo ova pitanja. Sure. Dobili smo nekako, kako smo na Instagramu otvorili, da ekipa samo preko storija postavi pitanja. Dobili smo neki najčudniju poruku ikad, da zapratimo nekog doktora iz Sarajeva koji će nam povećati followere. Češ nam onda srediti onak followere. Ne znam, ali kao znaš, nije automatska, nije da mi neki bot to postane, kao doslovno je napisana poruka i kao bilo jako čudno. Ne znam. Doktor Do Little. Ne znam, nisam kliknuo, ne želim kliknuti, ne želim saznati taj profil što se nalazi na njemu. Pa ajmo na drugo pitanje. Nadalje. Aha, za arkade si pitao, za ko radi još arkade? Da, možemo pričati to do kraja. Sure. Znači, među ostalima postoji i nedavno postoji i nekakva suradnja između Devolvera i nekih buildera koji su napravili Enter the Gungeon arkadu, znači full modernu, ali oni se sve furaju na taj jedan stari štih. Postoje neki koji rade limited edition neke u skandinavskom nekom dizajnu, neke vrlo specifične arkade. Postoje naravno ljudi koji izrežu nešto što izgleda kao arkada i onda stave na njega RetroPie i na njemu se onda vrti Mega Drive emulator ili Super Nintendo emulator sa 1000 igara i to. Postoje neki veći koji rade takve velike kabinete. Capcom još uvijek, proizvodi nešto od uređaja, samo što mislim da su to većinom pachinko machines u Japanu za kockanje i to. To bi trebali nabaviti ovdje, staviti u studiju. U pauzi pustiti gosta da kocka. I na kraju ga zadužiti kao ne. Još 2 gostovanja inače. Radi režiju. Bogec tu zavezan. Odmah bijelo roblje ovoga. Vidiš ovog gosta koji ima 22 kile, Bogec. Da, uglavnom sad kad prestanemo s trgovinom ljudi. Uglavnom, imali smo, inače Devolver Digital, to mi je bilo palo na pamet. Devolver Digital, dakle, od Devolver što si spomenuo, oni su izdavači, izdali su i Scum.
od Game Parsa moramo Josip čestit rođendan. Da, shout out, moramo poslati poruku da nam dođe u studio. Ne za rođendan, nego da dođe u studio. Da. To mu je poklon. Inače, Devolver imali smo ti, prošli put je bilo pitanje, Neno je postavio pitanje, krenuli smo isto sa free roamom, pa kao prošle godine igre koje su bile izašle van, a ja nisam baš imao nešto naročito puno vremena kroz prošle godine da isprobavam nove igre, ali isprobao sam Devolver, me podsjetio, isprobao sam My Friend Pedro i to je bilo dosta zabavno. Fakat je bilo dosta zabavna igra. Ali pitanja od ekipe. Jedan dečko nam se bio javio na Instagramu i puno mu hvala. Mi kad smo još bili na radiju, kad smo tek otvorili Instagram kanal, ono vidio je šta radimo i bilo kao, dečko, ovo je zakon. I šero nas je totalno svima, čitavo vrijeme i na tomu puno hvala. Poslao nam je pitanje za tebe. Nije specifično vezano za igre koje radite, vezano je za hrvatsku igru. Okay. Za mišljenje o da li si igrao i općenito mišljenje o Serious M serijalu, uključujući klasik i sad ove nove HD verzije. Jedno što sam igrao je bio klasik. To je bilo super. Tad kad sam igrao je to bio vrh. M što me privlačilo to da sam u to vrijeme radio ovoga 3D neki, modeliranje. M što je engine, mislim i dan danas je taj engine dosta dobar, koliko sam skužio. Je bio impresivan jednostavno. Neke stvari tipa portali, to onak nije postojalo, nije u Half-Life-u postojalo, kamoli nekom drugom engineu. I toliko otvoreni svijet u to vrijeme isto. Najviše doduše zapravo me uvijek fasciniralo izmjena tekstura. Znači to je bio prvi engine koji sam vidio da to ima, znači da je inače bi dođeš blizu zidu i vidiš pikselizaciju onako sve teksture a ovi su iz Crotima su radili neku magiju gdje su šaltali teksture i kad dođeš blizu i dalje vidiš pijesak površinu. I to je bilo 2001. druga. Neka maltene smo izašli iz kamenog doba, ka igra izgleda wow, to je... Kad je izašao prvi Serious M? Pa ja mislim da tak čak negdje 2001. Da, ne znam, meni je, ja se sjećam da bi je bilo... možda i ranije, ali meni je bilo otkriće jer sam zbog Duke Nukema, to mi je bilo na PS jedinici zakon. Baš, mislim, slične fora ima i humor i sve. I na kraju krajeva... Da. I na kraju krajeva mehanika koju samo kao kolješ alijena, jel? Serious M 2001, da. 2001. The First Encounter. Da, tako je. I probao sam VR, to je jedna zapravo igra koju sam probao u VR-u. Arizona Sunrise. Da. Ili Sunshine, uvijek zaboravim, ili jedno ili drugo, ali jedno od toga će baciti kako se zove, dobar rezultat van i to je najbolja koju sam do sad probao. Jesi vidio Boneworks? Ne. Stress Level Zero developa, jako fora. Mislim da je možda najnaprednija fizika koju do sad imaju u VR-u. Nažalost, mi nemamo još uvijek VR. Ali možda ćemo imati VR. Nismo trebali uzeti ovak skupe mikrofon. Win some, lose some. Ajme, zaboravio sam kako se zove naša igra. Tainted Fate, tako je. Rade ekipa iz Offshoot Divita. Dečki, zapisujte, šaljite mailove. Odlično, znači to je možda najzabavnije zapravo koju sam igrao što se tiče fizike koja actually iskorištava. Arizona Sunrise je super zato što to je zombie shooter koji meni ovak na papiru zombie shooter zvuči dosta, nije mi to nešto jako privlačno, ali je fantastično za odigrat. Tainted Fate je mehanički dušu dao za VR. To je, neću ništa reći, googlajte, odlična je i domaća je, pa je to onda još zanimljivije, da od nas dođe tako neka zabavna igra u VR-u. Ja bih htio preći na to zadnje fan pitanje, ali kao ubacit ću ti se rađe ovo što si rekao. Čisto komentarije. Dosta ljudi koji su u Simori otvorili, u pismu, otvorili firme, rade stvari za VR. I to je bilo interesantno. Pa to je bilo čak na vašoj radionici kad je Dominik došao. Dobro. Tako je, mislim da je to baš tad bio priča. Da, jel da je došao čovjek iz Kine. Da je došao čovjek iz Kine i rekao im kao, joj super, kao VR sve divno, krasno, kao zašto vi to radite? Pa kao cijela Kina vam je na mobitelima. I to komercijalno ima smisla. To stvarno ima smisla komercijalno. Pa me zanima za taj dio. Znači, mislim, vjerojatno možeš dati dobar input obzirom na vaše opredjeljenje oko toga šta ćete raditi. Mislim, niste se odlučili raditi baš mainstream nešto. Uzeti nešto što je još... Da, stvarno želimo novce, to je istina. Uzeti nešto što realno još nema pravo tržište. To je novi proizvod na novom tržištu, što je zapravo najteže izreklamirati i za prodat.
Šta misliš o toj komponenti? Misliš da bi se ljudi, mislim ja pretpostavljam da bi ljudi trebali raditi stvari koje vole i žele napraviti, da je to najljepša stvar, ali mislim kao u 21. stoljeću moraš razmišljati o toj komponenti novca. Ja mislim da je to problem koji će se riješiti dvojako. Jedno je da jednostavno ima puno firmi koje se bave VR-om, i mislim, velike firme koje se bave proizvodnjom hardvera. Ta cijena hardvera je, koliko sam skužio, je jako pala u zadnjih tipa, 6 mjeseci. Novi Oculus ne zahtijeva više rig od, 10-12 tisuća kuna ili koliko je, dok ne krcaš sve grafičke kartice i RAM da se to pokrene. Cijena polako pada. To još uvijek nije mainstream, možda nikad neće biti, možda AR jednostavno pretekne taj Pokemon Go. Na primjer. Čak ja mislim da bi AR bi mogao obrnutim redoslijedom kojim je svijet kompjutera zapravo išao. Obično igre su prodale jako puno ovog računala, među ostalim i možda najpoznatiji zapravo možda za Amigu, da su bandlani su u Engleskoj, na primjer, sa prvom igrom Batman, znači 89. kad je igra izašla, ili 90, sad ne znam da li je trebalo godinu dana više ili ne. Prodali su ogroman broj primjeraka samo zato što je bila bandlana sa igrom. Commodore se prodavao sa igrama. Sinclair, ja mislim, pregovarao zašto se njegovi kompjuteri ne prodaju, jer oni htio raditi ozbiljna računala, ali na kraju su se prodavali zato što su bile cool igre na njima i to. Sad, ja mislim da će AR da može jako lagano tipa pretići razvoj VR-a kad bi se napravio dovoljno dobar productivity software u njemu. Ne? Sad, to više manje moje samo razmišljanje, ali VR, kao što rekao, jedno će riješiti pad cijena. Znači, kad napravimo dovoljno jeftine, neke stvari jednostavno ne mogu biti jeftinije. Znači, optika je jednostavno zahtijeva neku cifru ali sva elektronika, znači akcelerometri, procesor, kompjuter koji je unutra, to će sve polagano padati u cijeni, jasno. Druga stvar je naravno software. Moraš htjeti to imati. Filmovi to sigurno neće napraviti nekakve multiplayer experience. Oprosti, ne. Jesi čuo za ideju da ljudi sluša sam ti Carmack, jel tako, koji je radio Doom, jel tako, bio je kod Rogana i to mi je bilo jako zanimljivo kad su pričali bili o VR-u, jer je on dio Oculus, ako se ne varam, da ljudi... Jednog od njih, ne znam. Mislim, to mi je bilo strašno interesantno za čut, kao ljudi imaju potrebu da, i to kao očito sad donekle već rašireno, da pogledaju film u VR-u, ali u smislu da im je scenografija promijenjena, da leže na istom kauču, ali da im je taj kauč ili na vrhu planine. Ne znam, u Toskani, nemam pojma, ali mislim to mi je jako zanimljivo. VR je fantastičan escapism, to je za to je dušu dao, među ostalim za jedan od najljepših primjera mi je možda davati djeci injekcije kad im treba, kad su kod doktora, kad moraju se tipa ili cijepiti ili nešto. Uglavnom stavimo kacigu i vidiš u igri priču neku koja ne znam, ti si... Rambu treba health. da. Skoro, napravljeno neka cutie grafika. Čak mislim da je tako nešto. Uglavnom, nešto te kao ovo će biti kao nešto malo, i ti vidiš nešto malo što izgleda potpuno benigno, umeđu vremenu te Ali to je super fora. I mislim, to je možda najbanalniji primjer. S druge strane, strah od letenja ljuda, može im vjerojatno pomoć. Jako puno tih nekakvih stvari koje uopće ne razmišljamo. Sad, to ništa toga nije komercijalno u smislu end consumer, a to je o čem pričamo. Znači, dok ne dođe do toga da se prihvati kao end consumer, dotle nema dovoljno ljudi da održi vjerojatno tu industriju. Sad, ja mislim da smo na preknici gdje se može desiti da neke stvari pojavljuju se igre koje ne mogu postojati u ničem drugom. Beat Saber ne može postojati ni u kojem drugom obliku nego u VR-u. Ne? Pucačinu možeš imati u bilo čem drugom i ovo je i cool je da možeš ciljati downside stvarno kako držiš jedno recoil je malo problematičan. Kao dosta je čudno pucati iz nečega što se namiče. Da.
Nije toliko. A mislim, meni je u tom Sirius M VR-u bilo zabavno, bilo mi je fora, ali kao, ne znam, možda ako je iko ispalio ikad hitac iz bilo kojeg oružja u streljani ili bilo šta, malo čudno je, kao, ne znam. Ja ne znam je li bio, to je bio najzastrašujuća stvar ovoga, meni barem u streljani, da je trigger bio mekši od bilo kojeg PlayStation kontrolera kojeg sam ikad probao. Ali imaš blok, ne, dođeš do bloka i onda ga trebaš stisnuti, jel? Nisam ni osjetio gdje je prijelaz da okine, to je onak baš blago zastrašujuće bilo. Jer PlayStation controller ima neku čvrstinu, čak i nakon godine korištenja, ima neku čvrstinu kad ga stišćeš. Da znam da su triggeri toliko mekani, i mislim da je bio onaj policijski pištolj, koji naša policija koristi. HS? Da, to. Springfield XD u Americi. Sljedećih 20 minuta o oružju, kalibrima. Ne, meni je bilo zanimljivo što smo pričali da neka tehnologije preteknu i zaobiđu možda neku prijašnju tehnologiju. Možda nam se dogodi, evo ja sam baš čitao nešto zanimljivo za Afriku, da se taj jedan switch dogodio u Africi, što ne bi nikad rekao. Znači, oni su praktički izbjegli kreditne kartice. Jer su u jednom trenu toliko kaskali sa tehnologijom da su oni samo skočili na mobile pay. I sad recimo u jednoj Etiopiji 70% svih transakcija se obavlja mobitelom. Što nikad ne bi rekao, ali oni su jednostavno te kartice malte nešto preskočili. Bliže su Norveškoj nego mi. Da. Pa Indija je, mislim, imala sličan switch ovoga, da se nikad nije, znači ruralna područja nikad nisu, nikad nije bilo prodaja kompjutera neka u njima, ali mobiteli su zapravo jako zastupljeni bili, da. Što sad se vraćamo na oružje, jel? Buffer. Ali ne, ozbiljno, to je rupa, ne smijem ući u nju, kao, fakat. Mislim, kako sam još jedna stvar. Mislim, ima heavy duty triggera i takvih stvari. Pa je jako teško okinuti. Sure. Kako ćemo udaranje kundakom u VR-u, znaš, morat će biti neka lopta da... Ali ima reci Pavlov, jeste to vidjeli? To je Counter-Strike VR. Da, ali on, aha. I mislim, izgleda fora, ima tu neku mehaniku gdje imaš melee. Znači, ali ne izgleda tako da su gurneš pušku u njega i ona ga udari, mislim, ali dobro, mislim, to će vjerojatno isto sve doći sa vremenom. Ne smeta me toliko. Da. Ne znam. A mislim, okej, ne znam, meni je... Ima neke stvari su, mislim, okej, kako bi rekao, na tom, na primjer, ne smeta me ne imati recoil na nekom malom, isto kao što me ne smeta na kontroleru, da rumble kontroler, malo se zatrese kad se nešto desi. To mi je nekako dovoljno za to. Za imati nekakav immersion. Najviše što sam zapravo primijetio, nije kao da nemam dojam da stojim i dalje u prostoru, iako sam u pustinji negdje, negdje u Arizoni, obviously. Najviše što me zapravo izbacilo van je kad sam proveo 20 minuta u nekom rudniku i kad sam skinuo kacigu, naravno je bio vani dan. To je bio jedini jarring moment tome da me, da sam skužio zapravo da je bilo dovoljno immersive. Ne znam, možda sam dovoljno naivan jednostavno za VR, pa je to zapravo problem koji ljudi nemaju. Ja sam definitivno što se tiče horora. U VR ima neki horror experience, uvijeko katastrofa. Pa ja nisam skidaj s glave to. Da, samo baciš kroz prozor, sve gubi, ajde idem spavat. Izlistit ću samo još 2 pitanja. By the way, šta je sa kamerom? Krepala je? Baterija otišla. Druga kamera? Druga kamera rola, jel? Da, rola. Kiki, jel ti se da bateriju samo staviti punit, pa možda ćemo uhvatiti, ne znam koliko ćemo free roamat, pa da se... Ok. Pitanje Kiki kaže, od otvaranja firme pa do danas koji je bio najveći problem na koji ste naišli? Pa s obzirom da smo nekako riješili problem financiranja, ja bih rekao da možda najviše traženje ljudi. To je kvalitetnih, jel? Kvalitetnih ljudi, da, tako je. Imali smo dobrih iskustava, imali smo loših iskustava, ali sad je tim fantastičan, da svi su ili prebjezi iz drugih branši, imamo naš sound guy dedicated je bio profesor, to jest učitelj u osnovnoj školi glazbenog. Jedan od naš pixel artist je došao iz web developmenta. Svi smo nešto zapravo nakratili drugo i na kraju se našli u tome da radimo da radimo igre, ne. Ali to stvarno je dugi proces. Teško je naći nekoga ko će biti dovoljno zagrižen kao ti. I
kako bi rekao, nekad nisi uvijek na isto na razine je kriva riječ, on the same page je termin koji mi je u glavi, ali jednostavno se ne poklope neke stvari ovoga. To je jednostavno tako, ne, ali to je opet ista je priča koji sa svim drugim, znači bez da idemo na meetupove, bez da se pojavljamo na konferencijama, bez da idemo na networking, da, na kraju se sve svodi na to, jednaki marketing, jednako za marketing i jednako za traženje ljudi koji su dovoljno zainteresirani. Naš trenutni programer na Speed Limitu ne bi bio kod nas da nas nije ulovio na Godot Conu gdje su ili Alex ili Pete držali predavanje. On je nabrijan na Godot i na open source i slučajno radi u Game Makeru koji nije toliko razvikan kod nas i on zbog toga je zapravo došao kod nas. Taj networking je suludo bitan, ako si introvertna osoba, je necessary evil, da, to je. Ali imam ti tu pitanja, mislim ovo je super pitanje bilo, kad ste startali, znači kad još sad pretpostavljam da kad nađete osobu možete ju staviti na plaću, ne? A što je bilo na početku kad ste isto recimo širili recimo tim, pa tražiš nekoga koji je dovoljno entuzijastičan da bi možda počeo u početku već raditi nešto za što možda nema odmah priljev novca? To pitaš za nas? To pitam za nas, iskreno. To iskreno pitam za nas. Nije se skuživo. Ne, super. To će izrezat ćemo taj. Glupa sreća. Znači, slučajno nam se potrefilo da kad smo izdali All You Can Eat, u roku od 2 tjedna se javio Sergej, sad ne želim ovoga krivo reći, mislim da se iz Rusije, koji je rekao, ja ću vam prevesti ovoga igru na ruski. I onda kak smo za All You Can Eat radili svoj font, onda sam rekao, vragu, ok, onda moramo i čirilicu napraviti na tom fontu, tako da trenutno font koji je specifično rađen za All You Can Eat, koji mislimo u nekom doglednom vremenu objaviti službeno kad će biti dovoljno gotov, je i na čirilici. Odustali smo jednom kad smo došli do kineskog, onda mi se nekak nije dalo toliko, odnosno nismo imali toliko vremena jednostavno. Znači on nam se javio da bi, on bi to preveo za besplatno. Imali smo sreće da Matija Malestinić koji nam radi audio, je isto bio jako otvoren za to. On je jednostavno htio se probiti u tu branšu i svidjelo mu se kako radimo. Stvarno, glupa sreća da smo, da smo naletili na njega, da radimo stvari koje su se njemu sviđale, da smo se mogli nekako dogovoriti. To je... Josip Barišić iz Gamepiresa s kojim smo bili pričali, imao super priču. Pitali smo ga kako je ušao u općenito svijet game deva. I rekao je da užasno htio jako raditi u branši i završio je bio grafičko, ali tako ja mislim, da. I onda je samo kao neprestano ogromnu količinu mailova slao svim firmama za koju bi htio raditi. I javio se ekipa iz Gamepiresa i krenuo raditi community management tamo i nakon toga je krenuo učiti druge stvari, što mislim zakon, ali to je super priča. Nama se niko ne javlja. Mi smo dosta mailova poslali, sad ćemo. Sad imamo zadnje pitanje. Zadnje pitanje je, shvatili smo, ko je ova Mihaela, onda smo shvatili da je to djevojka od našeg Petra Zeca ovdje. Petre, ali da možeš pobliže objasniti? Nismo razumjeli kakvo je pitanje, šta je pitanje značilo u startu, ali onda smo dokučili. Šta smo dokučili bili? Ja kao profesionalni čitatelj kodova i šifre koje moj sve imao u svom životu. Ne. Mislim da tu jednostavno fali koja je vjeć na početku. Ali kao što je, to pitamo jako puno gostiju. Kako je to kretalo kad si trebao svojim roditeljima i obitelji objasniti da radiš u game devu i ti sad igrice su ti kao ja sad zarađujem, ali pogotovo kad nisi još zarađivao. Evo samo sekundu da mu se ja nadovežem, zato jer sam te čekao s jednim pitanjem koje je sad dosta slično, a to je, znači ti si inače dizajner, kako je zapravo, otkud je došla ta ideja? Da li si uvijek znao da ćeš u tom smjeru ili je to bio neki trend? Ne, mislim, Speed Limit je, na primjer, je jedna tema, priča koju sam htio raditi od malena, to je istina, ali nikad nisam mislio da ću nužno baš raditi igre, ne. Uglavnom, to iskustvo u Bestu je bio, ja mislim, bilo presudno kad smo imali taj neki mali jam od 2-3 dana kad smo radili te dvije igre, igru i arkadu, koje je onak bilo toliko zabavno da smo onda to proširili dalje. To je možda bio presudni trenutak. A ovo moja mama dan danas govori da ja radim crtiće okolo. Tako da, taj dio je malo teže za objasniti.
Što, ok, nekad dok sam bio u srednjoj jesam radio stvarno na crtiću koji nikad vjerojatno neće biti objavljen, iako imam jedno pola sata animacije gotovo, u 3D-u, ali dobro. Ali što se tiče toga dok zapravo dođemo do toga, dok smo došli do toga da zarađujemo, pa srećom su, moji roditelji su bili dovoljno otvorenog uma za to, a s druge strane, nije da mi nismo ništa radili dotle. Ja sam se bavio i dalje dizajnom, radili smo tu i tamo neke poslove koji nisu imali veze sa game devom. Jednostavno, zato što ti trebaju novci u životu, to je nažalost ovoga je istina. Ali da, mogli bi reći zapravo da smo tek baš full burn mogli početi prošle godine, tek nakon svega ovog do sad da smo zatvorili da se ne bavimo ničim drugim osim ovoga game devom. To smo zapravo bili spomenuli sa Veselinom, ne u tom kontekstu, ali smo bili pričali, reboot smo bili spomenuli. To je isto super pitanje kako ti je bilo na rebootu, imali ste štand ove godine. Pa pričali smo o Đuroviću i kak reboot developer sad je u Banfu i ono kak je to zapravo velika stvar za jednu hrvatsku firmu i svima i tamo, pa sam ja bio spomenuo kak je pretpostavljam bila slična situacija kad je sa magazinom krenuo prvi put na naše tržište, jer nisu roditelji tada znali uopće šta su video igre, kako to funkcionira, mislim šta su video igre. Pa reboot je došao godinama nakon hakera. Da, možemo pričati, možemo pričati o hakeru kad je stigao. Ali čisto taj dio, kad se krenule pojavljivati te prve stvari. Tad je feedback, pretpostavljam, bi bio možda i drugačiji nego što bi bio danas kad svi roditelji znaju što je Fortnite ili... Da. To je. Ali, dobro, s tim možemo krenuti na free roam. Neno, di si neko da mikrofon. Možeš si doći sjesti tu ako hoćeš, idem vidjeti u kojoj je stanju baterija, pa možda upogonimo drugu kameru. Hoćeš? Ajde. Evo, ja imam isto jedno from pitanje. Ali ne znam da li smo već ušli u zonu free roama. Evo da nam se Neno pridruži milim glasom pa ćemo... Evo me. Evo da, kad smo došli onda do tog free roam neformalnog dijela, ja bi te pitao, znači, koje je bilo tvoje prvo point and click iskustvo, a da ne računamo kad ko mali zvonimo susjedima s prijateljima? Monkey Island, vjerojatno. Dvojka. Da. Definitivno dvojka, s tim da ja mislim da ju nikad nisam prešao sam on my own, nego nekakav walkthrough i to. Dobro, to je i prije bilo puno teže da doći do tih walkthrougha. Ne znaju djeca danas samo baciš u Google, ja sam znao i one knjige imat, pa znaš što se... Ali znali su dolaziti sa, kao što sam već spomenuo, sa hakerom i sa drugim časopisima, znali su dolaziti strategy guide-ovi. I cheat code-ovi, onda bi rezo i skupljao, To je bila situacija nedavno, prije koju godinu je neko našao u smeću neki popis šifri, znači mislim da je u Splitu bilo, našli su u smeću papir sa popisom šifri za GTA i neko je prijavio na policiju jer je bilo lijevo, desno, trokut, sačmarica, I neko je prijavio, neko samo za San Andreas šifre bacio u smeće. Bilo je fakat. Da, i kad je prijavio i kaže, ne znam je li ovo neki arapski ili nešto, da. Ne znam šta je Hesojam i ja je zakni, Vjerovatno su policajci. Moje prvo iskustvo sa point and clickom, ja mislim čak bio Broken Sword. I uvijek sam ga brko zapravo u početku sa Monkey Islandom i onda sam nakon nekog vremena kad sam malo odigrao jedna i druga sva sjetio, kao Monkey Island je ovaj smiješan, kao Sword je ovaj kao ozbiljan. The one without the goat. No. Bez koze. Treba probati jednom ako me policija vidim rotirke iza, samo izvaditi mobitel i početi tipkat Hesojam i ove šifre, da li će nestati zvijezdice, da li će pustiti. Ne, mislim da dobiš onda jednu ekstra. Da, tank ti se spona iza, gotovo je. Da. Pa evo, ja sam recimo htio spomenuti par ovih sad nekih novih vijesti iz gaminga i tako, pa ako ćemo kako komentirati to. Nije sada neki aktivan tjedan i to, ali evo recimo prošli tjedan je izašao Dragon Ball Z Kakarot. I onako dosta hajpa je pokupila igra jer kao često su htjeli spojiti te anime sa gamingom. Čini se kao nešto što je onako odmah na prvu jako spojivo, pogotovo kako dolazi iz oboje iz zemlje koje je u obe industrije. Mislim, ova je zapravo samo njihova, a i u drugoj su jako jaki. Ali uvijek bi tu nešto falilo, pogotovo grafički zapravo bi izašli iz tog anime stila i išli u neki 3D i to. Ali sa Kakarotom, barem grafički mi se čini da su jako dobro to pogodili. Ne znam sad jel neko moram vidjeti ovoga, sad nisam vidio da li je to ona igra koja je tipa najavljivana prije par godina, koja je u 3D, znači fighter, basically. Pa neki zapravo open world, nisam osobno igrao.
Da, Ne, mislim, nije to open ova world, zadnja, onda- prije neke 2-3 godine je bila jedna izašla. Koja čini mi se da je konačno pogodila taj... Japanci su općenito jako bili dobri u tome da maskiraju 3D u 2D-u. Znači to je jednostavno u njihovim animima je bilo puno bolje maskirano. Da li zbog korištenja teksture, znači da su koristili slične teksture kao te, kako se zove, akvarel s kojim inače rade pozdine, odnosno vjerojatno uljene boje i to. Ali da li zbog toga, da li zbog načina kako su kamere zapravo postavljali, kako su lere postavljali u animacijama, ima nešto što su oni uspjeli puno bolje od bilo kojeg zapadnog filma. Možda osim tipa Lion Kinga, njihovog krdo, bizona koje su jedva izrenderirali 94. i to. Ali osim toga ne znam da je neki drugi film do nedavno, na primjer, da je mogao dovoljno blendati jedno i drugo. I sad, to je bilo super za vidjeti, ta igra od prije par godina, taj Dragon Ball je, čini mi se da je bio prvi cel-shaded animacija koja je bila u 3D-u, koja je iscrtavala nekako te rubove, je bila užasno loša, jako, jako dugo. I činilo mi se da sa tim Dragon Ballom, zato sam mislio da je to možda ta igra, je bila prva igra koja se mogla se pauzirati i izgledalo ko 2D crtić, ko 2D anime. Po meni je to bila prekretnica da, ok, naučili su kako to napraviti. Ne znam da li itko drugi to naučio napraviti, ali taj studio koji je radio je bio... Pa meni se čini da je zapravo onda Kakarot neki... Što znaš, sad si vidiš. Hello! Da, mislim da je zapravo Kakarot neki idući korak u tome, gdje zapravo sad upravo to shvatili su tu neki grafički dio i sad pokušavaju taj i narativni i nekako gameplay dio ubaciti. Uvijek mi se čini da je tu često teško zapravo uskladiti to da kad uđu u one svoje udarce koji traju 20 sekundi i to da se zapravo prekine gameplay i to me zapravo vodi na ovu jednu drugu vijest. Jučer je izašao announcement trailer za igru o Tsubasi Ozori, odnosno Captain Tsubasa, sad ne znam. Oni famozni crtići, jedan da, to je bilo kod nas na televiziji, dakle... Da. Znači, nogometni anime. Aha, okej, onda još manje znam, okej. Da, i zapravo igra izgleda, mislim, ne znam, izgleda mi kao zapravo igra koja dosadi u 10 minuta, jer u stvari igrate nogomet. Prilike koji crtić. Da, igrate nogomet kao da igrate PES, samo nema faula, možeš ga onako utriti nekim high kickom onako u nogu dok se probija u kontru. FIFA 98. Da. To je više bliže NHL-u, ne, sjećam da je postao mehanik fighting. To se ja htio reći. Ups. Da. Ne Hrvatskoj nogometnoj ligi. Aha, ja sjećam da je postao fighting mechanic. Joe Šimonić, njegovi famozni fighting mechanic. A mislim, to je od onoga što znam u hokeju i real life mechanika. Da. Međutim, da, i najjača stvar što svaki put kada uputite šut prema golu, onda uđe u tu animaciju. I onda golman brani. I uvijek dođe golmanu do ruke, sad jedno pita hoće li zapravo zaustaviti ili će skupa sa loptom golman u branku. Tako da, mislim, dobar neki novelty, ali mislim da neće biti neki Shaolin Kung Fu je treba možda ostati film onda, jel? Da. Ali i jako dobar film. Mislim, za ono što pokušava napraviti. Ok, evo idemo na jednu retro vijest, mislim da je to za tebe će možda biti zanimljivo. Sad dobro, ne idemo baš toliko daleko u neki pixel art i to, ali je izašla vijest danas ili jučer da Knights of the Old Republic, dakle Kotor Star Wars, će sada opet ići navodno u kreiranje remake-a. To se 2015. bilo i pričalo, pa se opet nekako odustalo o tome, vjerojatno su se uhvatili Jedi Fallen Ordera. Ali da, evo, ja sam zapravo jučer, bez da sam uopće kao i vidio tu vijest, sam onako gledao po Steamu neke stare igre, ne instalirao nešto i skoro sam instalirao Kotor, na kraju nisam, na kraju je, mislim, čak nisam išao toliko daleko, na kraju sam instalirao Bioshock Infinite opet. To je, znači, mislim, produktivno proveden petak na večer. Ja mislim da to savršeno ilustrira problem sa Kotorovim gameplayom. Da. Ali evo, dobro, samo da spomenemo. Da, Kotor ima stvarno veliku bazu obožavatelja, mislim da će mnogi biti sretni zbog te informacije. Svakako. Ja sam sretno, ali si složio mikrofon tek. Super. Sve se bojim da ga nismo složili. Ne čuje se ništa. Sad se čuje. Okay. Rekao sam da sam ja sretan, ali da mikrofon nije radio. A sad si još uvijek sretan, mikrofon radi. Da, tako je. Ok, da ovako tu stojim. Stoji, dobro, ovako.
Da. Ne, meni se sviđa taj koncept Spomenuli putujućeg majka. Ko voditelj, hode na motega, Još jedna od stvari zašto smo trebali manje investirati u pojedinačne da bi ih imali više. Spomenuli smo u prošloj epizodi sa Veselinom The Voice, pa možda ako ćeš ako nešto otpjevati, a vi se okrenite i onda se okrenite njemu. Ja ću sad izgasit ću. Da. Samo od mic drop i čao. Da. Evo zapravo kad sam već spomenuo Veselina, samo ako jedan onako gaming novinarski podatak, jedan jako dobar esej koji sam pročitao na VG247, koji zapravo spominje mocap i to kako bi u stvari ljudi koji se bave mocapom na igrama trebali dobiti isti kredit kao i ljudi koji rade voice acting, što apsolutno se čini vrlo, vrlo legit. A jako dobar članak, pa evo na VG247 bacite oko. Shout out Veselin Krstovski. Tako je. I još sam nešto htio spomenut, pa ne znam, recimo sad ako smo opet u nekom free roamu ili neko šta sad ovako igra u zadnje vrijeme. Mislim da nismo izašli iz free roama na zadnje pola sata. Super mi je kako pitanje o tome igraš li trenutno i šta kao igraš u igre uopće dolazi nakon koliko, nakon sati pol, sati pol pričamo. Jer pazi, o tom odgovoru ovisi nastavak razgovora. Ako kažeš ne, onda je ovo možda i zadnje pitanje. Šta su to igre? Pa zapravo jako slabo. Uvijek se malo uhvatimo one stare priče kao da dobar pisac treba duplo više čitati nego što piše. I onda se malo se pribojim svaki put kad skužim da ne igram baš jako puno, a sad bi zapravo imao legit razlog da bez grižnje savjesti zapravo nešto igram. Ja, znaš šta, oprosti, ali nije toliko zabavno, ja barem mislim u tom kontekstu igrati igre zato kaj, ako baš ideš i specifično istraživati. Jer krenuli smo raditi na prvom video eseju koji se da će izaći uskoro i kao nije toliko zabavno igrati igru kad moram iz nju izvući baš segment stealth mehanike, baš i nije toliko zabavno. Da i ne, mislim, stvar je u tome što jednostavno htjet ćeš izvući tako nešto iz igre koja ti je dobra. I onda nije nužno toliko teško provoditi vrijeme s njom, ne? To je točno. Ali jednostavno neke stvari, tipa, igre su danas, neke znaju biti stvarno jako velike. Imam preferenciju možda više igrati nešto, iako zadnje što sam igrao bio Blades of the Shogun. To možda je zapravo ne odgovara toj ideji. Igrate igre koje su mehanički možda jače nego narativno, samo zato što je ono što se zove gameplay loop. Je puno kraći. Luftrausers se mogu uvijek sjesti odigrati 5 minuta i imam dojem da sam odigrao nešto. S druge strane, Witchera mogu sjesti 2 sata i odjahat od jednog kraja svijeta na drugi. To ja imam problem trenutno sa Peradi i Red Deadom, da. A kao uđeš u igru, a kao vidiš, challenge, treba mi 5 komada piletine i onda sljedećeg sat vremena loviš kokoši. I zatvoriš igru jer nemaš više vremena. Pa ja sam to jedva dočekao. Filip se smiješi, da. Da, pa jedva dočekao, inače u Skyrimu, onda dođu mi ljudi doma, vide da ja hvatam leptire i berem cvijeće i onda su onak, daj, please, nemoj. Sad mi onak, ali ima challenge koji mi kaže da to napravim, fakat ću biti dobar kad pokupim sve. Imaš real life challenge, to ti padeš na sljeme i malo zdravo živiš, pa možeš isto to raditi. Ne. Real life, skupljanje smeća doma, ne, ali kao ono što si ti pričao, cooking simulator, može. Da. Kuhanje, glavo. To je to, radim odlične kotlete sa krumpirom, ali ne u stvarnom životu, da. Još mi je samo jedna stvar pala na pamet, dakle Disco Elysium koji se jako nahvalio u prošloj epizodi, stvarno kao jedna od meni najdražih igara prošle godine, je izbacila takozvani neki hardcore mod. Ja još nisam došao do kraja normal moda, tako da još nisam iskušao i to, ali da, navodno, nemate para, ništa, sve je zapravo igra koja je sama po sebi i dalje onako, mislim, zahtjevna da sve uspije u to upratiti. Tim Bačun Life Simulator. Da, ja sam htio reći Student Life Simulator, nema se para, sve je zajebano, vremena se nema, Da, tako nekako, to je Disco Elysium, sam vas još pijani detektiv s amnezijom u nekom Afterlife-u, da. Makni ovo detektivi, sve si naveo. Da, i ti si u Afterlife-u, da. Afterlife. To imam dobar pan ovoj epizodi. Ne pričaj to, nećemo ovaj after. Ok, ja sam nekako sa tim free round temama došao do kraja, ne znam, ima još ko šta dodat. Tin, jesi došao sebi još? Ne, sad si ubio s ovim panom, pa hoćeš završiti. Sad možeš samo pokvariti,
Da, Ne znam, ima neko još pitanje za goste ili gost ima nešto što bih htio reći. Dođite na naš Discord i budete dio razvoja naših igara. Da. Evo, čini mi se možda da Petar ima pitanje ili ti se ruka Twitcha. Ima. Ne, ovo je za svih kad smo u Free Roamu. Je neko probao igrati Temtem? Nikad čuo. Znači, to je ovaj sličan Pokemon. To nije slično, nego je kopija Pokemon. Da. To tako se reklamiraju. Oni su, mislim, ne direktno da ih ne tuže, ali to je poanta. Poanta da su oni došli rekli, zadnjih 20 godina ljudi žele igrati Pokemon MMO. I onda su ovi došli rekli, mi ćemo napraviti Pokemon MMO, samo ćemo ih nazvati drugačije. Samo bez Pokemona. Ali znači, skoro je sve isto, mehanika fajta, imaš tamo 4 move-a, turn-based, izašlo u Early Access opet koji dan, ne znam da li netko krenuo igrati. Ali ja nisam krenuo igrati, ali sam čuo da ljudi stvarno hvale i da su rekli da se ne čini ko da je neka kopija, nego da se čini da je to solidan zasebni produkt. Odličan zasebni produkt koji ima sve iste mehanike kao Pokemon. Identične. Ja sam gledao sam gameplay čitao i ista stvar, samo se zove Temtem i jednako su slatki. Samo ima MMO element, što nije loše. To je odlično. Mislim, dobro, Pokemon je ovo, nek se fanovi ne naljute, ali mislim nije igra nekakvog kompleksnog lora i nečega, samo imaš hrpetinu nekakvih beštija koje mora skupiti, mislim, da se vrlo lako napravi tranzicija na nešto drugo. Teen uses podcast ending, it's very effective. Krepala nam je kamera, opet 75. put, ne vidiš se sad, Neno, ali nema veze, ne vidim se niti ja. Ako je vama ok, odjavica, ne znam će Neno planira šaptati u mikrofon, ali prije nego što završimo ja bih samo pozvao ljude da zaprate Gamecheck na društvenim mrežama, da odu na Discord, da se priključi, mogu i pratiti i dev blog vezan za Trip the Ark Fantastic i paralelno kad već brijete po internetu, onda se subscribe-te i na MLGP. Neno, šapćeš, ne? Hvala vam lijepa i igrajte se.